Hello guys, shout out to all of you. Amin na viewers tayo, supporters tayo, syempre followers, non-followers, amin nagagayim tayo. Shout out kada kay amin. Kahit kung takablaawan, dagiti dua Facebook subscriber ko. Kapagayam tayo Olarte Jody Gandeza kan Floyd Pugungan. Thank you so much. Shout out. Thank you for the blessings. Nay, kuna man na kayo kayo. Kaya nga mapaspasagidan, taday to general. Iso ti kadwa na mapaspasama ka talaga. Dito lubong ado ti ulbod. Babasit man, unudakkel nga panagulbod ket basol deta. Adapay dita ti no sinitamon, agin kikisiwan. Madamdaman na tuluyan ka. Itartareda kayo ospital. Nasya at lang no ospital ti pakay tarayam. Kaya medyo morgan nga eh. Day talang panagulbud mo. Day talang panangikorek dating ka. Man anula ang amino mo. Agkid daw ka niti pamakawan. Kaysa agin kikisiw ka pa dita. Ada dagiti handa nga maako dagiti nagbasulan da. Isungen tuno pinalagipan idan. Kinasaritam idan. DJ emotion da ngamin. DJ mindset da. DJ kinapride da. DJ tagkurkurikan niya da. Plus, ang mumutan da ita, no agulbud ka, kaya nakanisata na, susupi ari ti kinaulbud. Iso nga, addaan na nga imold di utak mo. Iso nga dakong kadaitan. Kastay ko na akon, ano nga umamin ka. Mas ano pa yun mas ina-appreciate ka pa, no kasi dyan. Kaysa di no, de bagada ka niya mo, ulbud dito, ulbud dita, nga ure lag kiskisiw ka, naging kikisiw ka, nasan nasaya at ti effect da jeking ka, kun kadagiti adda iti aglawlaw. Ado ti kakasta. San lang may sa duduwa sa nga pulo, ado mutkide. Amin nga tao dito'y lubong at dadijay panagulbod. San lang nga sika. Kaya lang no, di ipatangkan mo matan nga, nabisto ka nga rodan, iti namin anon. Ipatangkan mo pa, DJ mutan ati, no good. No good. Ure anon nga ipatangkan. Ada makakit-kita. Di narigat pa dita no, palabas mo pa nga tungtung palem, ipagayatan ti Diyos, takaya mo nga paragsaken. Ngam amo ni ako Diyos ti linaon dayta. So no, maalilaw mo ti pada matao, DJ nga mo maalilaw. Dahil tandaan lang tayo. I love you.